Жигэдэн манай бурят хэлэн хата 36 үзэгтэй байна гэж. Жигэдэн Кирилл ород хэлэмнэ 33 үзэгтэй. Тэгээд энэ бурят үзэгүүдээ компьютерсо хэрэглэх гэж юм. Ямар аргаар тэрний хуулгахад шрифт гэсэн хэл тэрний хөрлөгөд хайшин тэрний гэртээ тэр шрифт хуулгаж болох өөрөнгөө компьютерт. Тэр хада баха нэг амаргүй асуудал. Тэгээд энэний шийдэхин төлөө би монгол хэлнүүдээ 1 байт кодчлог юм захиаж гаргаад байна. Тэгээд тэрний мөн монгол улсаа багш нар хийгээдтэй хөрлөдөд баха нэг бүхийгэд Кирилл үзэг хэрэглэдэг монгол угсаатан гэхэд мөн нэ Улаанбаатарын монголчууд үдийн урядууд байна тэгээд халмагууд байна гэж хэлдэг тийм үү. Тэгээд болтодаа игээд хамтарж нэг өөрөнгөө игээд үзэгтэй кодчлолтой болж байгаа. Тэр кодчлолны тэгээд ордохоо баха зүрхээ яваагүй тийм үү. Юундаг гэхэд баха ордохоо зүрх болоохан олон бэрхшээл гарах. Тэгээд тийм юмыг зөвшөөрлөх ханаатай байна бий. Манай Монгол эрдэмтдтэй хөрөлдөр ихлэн гэвч. Тэгээд энэхэн бурят хэлэн оргод бурят үзэгтэй шрифтнүүд бий. Бурят үзээх бүт. Тэнд бурят хэлэн орг гэдээ ороход нэ 105-ын менюсаа татасаг гэдэг нэг юм байгаа. Татасаг гэх хэвээр ороход нэ тэнд шрифт юу хэмээн. Шрифт байх. Тэрний яваад товчлоо драйвер гэдэг байх шүү. Тэр драйвер юм хөө бидээ татаж аваад. Тийм аа компьютертаа татаж аваад л хуулгаад л тэгээд л бурядар амар бишч болох. За тэгээд энэ мөн интернет гэшмэн аимшигтай төрөөр хөгжиж байна гэж өдрөөр өдөртөө тэр хүн замны тэр ашиглахад нь хурдан болно гэнэ бий. Тэгэхдээ ганц тэнд ном уншаад байх үгшээ. Мөн жихэд хөгжим шагнах дуртай ха видео харах телевизнээс харахаар аргатай гэж тэр барууны гүрнүүдэд дуулдана. Тэр цаг наашаад өтөлжил байх байха. Тэгээд тэр талаар та ямар ажил явуулна интернет зөө. Бодё баха тэр үүний хад FM радио хийгээ нэг худлон үнэнэ бий болон хай тэгээд би баха энэ залуур дэмтнэ бүхэн ятгаа нэгдэлгээ гişүн би. Тэгээд бодё баха нэг хэдий жил ортой FM радио хийгээ нэг тийм ажил явуулж байгаад баха нэг тэрмнэ бүтөөг. Тэгээд тэрний хувьд баха интернет байхан хөгжим интернет руу гаргаад тавьхийгээд л тийм нэг ажил хэд хөгжим.com гэх сайт захиагаад тэрмнэ бурят монгол хөгжмийн сайт болно. Тэгээд хөгжим.com гэдээ ороход нэ мөнөө дээр тэр саанти нарийн юмны игээл тэр байх яхаар үгүй байна. Тэгэхдээ тэрхэн радио гэж хэлж болох тэр юм тэр медиа плеер сагаруулаад тэгээд хөгжим шагнаж болох тийм линк холбооноодын байж байна. Энэ хөгжим.com гэнэ буряти.org гэнэ номой хан гэнэ. Тэгээд энэ юм Кирилл үзэг дээр биш латин хэлэн дээрх юм да. Тэгэхээр тэрний хүн өөрөө шууд игээд манай хөөрлө шагнаад оруулахыг нь их хэсүү байна гэж би хандах байна. Тэгээд тэрний энэ поисковик гэж бүдэрдэг тусгай сайтнууд бих юм да интернет. Google гэнэбдээ Яндекс гэнэбдээ тренцо бүдэрж олохоор гэж хөө таны сайт нүшээ. Энэ хөгжим.com гэж сохон мэднийг номой хан гэж олж болох. Намсрын хусуугүй үлдвэн Монголын ус тавшаан гэж бүшгэдэ тэр гараад ирэх яатай. Тэгээд энэ хөгжим.com гэж юм нэ баха миний харж байхад Бүрнет гэдэг сайт бих юм ба. Бүрнет дээр ороход радио тэр зүүн менюгээ зүүн талдан менюдгэн доод үйдэг юм зүүн талда. Тэнд радио онлайн гэдэг байгаа. Тэрний дарахад нь Саша radio.burnet.ru гэж сайт дээр тэр хөгжим бурят монгол радио гэж байна. Тэр зөвгөө. Зөв би бахайна юм гэж хэлэх ханаатай би. Энэ бүх сайтнуудаа бид Бүрнеттэй хамтран ажиллаж ирэх юм болно. Тийм үү? Бүрнет яхала нэгэн тоглоом байна. Тэгээд энэхэн өөхдөнгөө дураар тэрхэн өөхдөнгөө тэр радиогийн хийгдэм манай энэ хөгжим.com-ын оруулах юм байна. Трендэн би их баяртай байдаг. Тэгээд энэ мөнгөний гарзын талаар сайтнуудыг барих тэнжээх гэж нэг хэрэг шүү. Тийм ээ энэ нэг их хүнд асуудал юм бүхэд манай эндхи хостинг гэдэг юм үнэтэй шиг байдаг. Тэгэхдээ баатрайхан заяа юмны тийм их биш. Тэгээд тэрнээгээ мөнгө баха юм гэх юм да тэр энэ сахим хорхоо бүшгээ худалдаад л тэр олон мөнгөөр баха нэг төлөө болдог гэвч. Тэгэхээр баха юм л да тийм хөнгөн бүшиг хэд болох. Их баярлаа. Будем шо хоордог ургуулах гэж. Хүндэт харагшид нэ. Мөн чихд Вести FM долгоор радио шагнаж байхан зомнэ. Будихада өнөөдөр интернет со бурят хэлэн дээр гардаг сайтнууд тухай хөөрлөж байна бдэ. Манай дамжуулгын аршин тус сайтнуудын автор
Эрдемтин Бурятия Гурный университеті ақылықшы бақшы Жарғыл Байндылаевич Бадагаров. Сәй хорылдығыр күржілуылың, тұғары бұды хорылдыжы бәнің ғышазида онлайн номай хангыд бәнің ғыжы. Мане, Бурят, орын захиалшыдай қадағылдыдық. Текідің мұны ұйды ажы хоға орын захиалшыд, ұйы боладылы зарғы барына. Решелхіді мұны ном ғарқы ғышымны әмшікті үнте, текідің нома ғарғат ходылдығы ғышымны бұры қысу, бұры бұрқытты. Тегедлі ғулы ұйды дылхен үрдім түткілжі бәні көпті. Қанса мана Буряды үрдім түткілші. Үні салуышылны. Тегедің юры зоң, ном ұншықта тоң бағар ұншықтық бола көші. Тірі қыр үзейте көші. Харе ном ұншықын бағар ұншықтық бола көшіміне мүтінуге да бе тіріне сақым әм мүтінуге бе бел ном бағаһың ном ұншықт ұрттып. Темуге тегет баға ном ұншық харғығы әте телефон жөмінде ном қайтылы ұншаймасды. Тегет баға нере тірі намақ қиблықы кешімде хүнді бола кешімде нере танзуб ұжағанны бе тегет мұны анқыдыны маланы болуд дегедік шыны орын зақиалшын жеше енді татыжы болық. Енді бүкіді мабу өгетті алынды мүдежі болығын енді залы орын зақиалшын юңғы қимда интернеттіл зақиалын делгер жихледілі хуыны тоншыды боладылы тегет хулы холды байғыл хит холдымны баға қарты неге қарнығын кешіп. Оны ұнықоры бұхы ділхеге шақу мүдежі ха-ханы өй мабу өжіл долдығын саныстығын 500 зарымты дез өтелінуден 10-шы торшағын байны кешіп. Арыд қылымдары бұштық ко, бұрядар бұштық ко? Түрімне баға хиді хилі қалжы өжі бұшқы тегеділі. Түрімне юмбығы хиді бағада баға темір құғырлы хорылттық доғырлықтық. Тегет енді мұны егер залаушылда таты хиліндері бұшықтың жағанқы байын. Тегет маны адамшылғы қыда ағары долгенді. Сықер қаржы байыны хорин ғұрбы, ғошын ғұрбы телефонар қонқыды жа, маны хорылдонды хавадит тағы жа орынып де.